lemak so aprangsi pini pijar bijar kace songlong ke Japon lin asong japo la pena song jap pia tumpen ke phapon pherangke mailong nangace tongdun pherangke abang phuke doan phan mire tumai hin pen ninga klong pen churupa jirlo la pen kardom pa jirlo anpata ni labang so birta nang kalang dun kar biang long kaching honarat ke doan phan tu me itu mai hin pen churupa jirlo lasi pini jasemet pet pherangke ammai ke pha athep ki alam ke la hello kar biang long arat de chini lo bosi kachik lo ke damtang ni phai ke thomarni bipartite talks matangte kar biang long autonomous council lapente pijar bijar kata kache song ponlina songja potom chetong chom akaching kielong nikre phong bong council atum eviction mate ka tharle asayang deng bang claim pon popu akache chak dolo boy phitsita nikre phochok dera phitsita me pini anian tame ka tharle asayang deng bangke ilitum mekhini pena bangke heglong le detlo matangte tuliram rong ha ameke thomduma po phanan detlo tale to mekhini pena bangke la bangso aka tharle bangke lake heglong le detlo lasi pini ke ning kang samse kacepak lang lam bet kali pini bangke athe pisi ningje po labangso a pijar bijar puthak kachingki kachesong suri hinira inkora piening kan penlo non inkora throk achitim nangke lilo woi phitsita council tum apong akache chak pen kem ke dera pot pini bangke na kachesong ke jalina songja tama hin pen si pulo talks ke lake failed pusi puderlo kaching ki ke lage pake joylo chinki pake joy man derlo thang nat alia be derlo radera phan chong thui derlo pusi herangke amai pen pini pangdarlo la pen non e prang bangke la puson chinki pake joy bangke litoma hen pen ke kroi krelo useless talks bangke rejected lo pini la bangso amai pen se lage pangdarlo non ke nangi bangke chinki pake joy ke nangne lo katharle asayang dengle nang peklang nun pusi pini na bang so chatai pen rara phanda pachini lo la pen council ke jalin cm ke hai tuliram rong hang pen ke chenglok mmc ke do anaphan la pen mla ke do anaphan sa me pini na bang so chatai pen si pachini lo la pen an par si ta me Kar Biang Long Autonomous Council ke jalin ACM tuliram ronghang ke damtang ni phai ke thobarni la bose ka chiklo kaching wa amai long bipartite talks along la songja tum aphan alangli asike thepen kang check la puson ke lang plot alangli RD GPP la puson alangli a ot ke chepek lang pot pini la bang so chatai pen tum ning duk chepak lang lo la pen tum la so bange khinde lo la pen hijim lo athelang se mai ka chari pon hala bang so mai long sam jin nangi la pen kaching ke che thana bangke angdeng le pami nei poke alangli long sar pudolo tabe CM a ot la puson lo la dak det polang kali la so phang da kaching wa phong lo tebul ke teng komane phan kang check komane phan ke lang plot la puson bangke ang thek long piglo la pen ke damtang ni pu rong phasang ho phan sitame dak rong ni hang ka chasang aklam long sitame lang li ari munjong ben jong ker la puson a ota chepek lang lo hor ki jun ben ke bang son da chepak lang jo hala so bang li to ma hin pen ke khinde lo la pen hijim lo la pen ke thomar ni alang la puson a ot ka chepek lang bang ke la ke alang li hin pen ke claim ji phan aning hang he der posila puson a ot nang bar pot pusi to ma hin nang ko alang li long answer ave det pot moni na tungke ke thak dunji athaya be lo pulo tangte hala ning ki thinang cheng rong ti hala lo a hok pera od bang claim ing tungte eviction bang claim tungte kopia posi pi ni tumna solam piklang rong lo pulo tangte hala so ni kopia posi piklang te lo pulo tangte a the bang la hello kaching ki bang ke ni tum bang aphang pon boming tung lang to kaching che ka che bhong bang le ka prek lo ni tum che chak det po sita hala eviction bang le chun lo pulo tangte chok lo posi tum hin pe na bang ke
ning chiber hat boy phit ta yo ni kre pochok et anta non bang ke eviction ke claim ji ang thek bang thang na ta betel lo posi pidi ke ni je nang tok la ben do thula konat nat si sarkar along lelong ang tan pen ke bang kona mana ki cheki betum konat nat adim selang ditum aron re pen kacerai dat ma illegal encroachers konat nat si ke do mahala daga dien talang itum lang pang thek dam po tarlip dam po mate survey dam po lang itum dam chak chipi lo itum hin pen ta ke dam tang tripartite Assam government council pen ka chesong tum chetong chon ka ching ki huta long kre throk si dan itum hin pen a list dam pilo hala so dim no da survey dam de survey kopie polo dam de plo arjulo ki po bangela da kodo conduct do kong election do kong son do kong alam si pekla sita chini ile tum Karbiang long autonomous council tum konat ne national highway pawara long kupini compensation pinya atangka doji plotan de hala da bangke SK mondol officer pirthe a secretary tum ke damja por ke do amuni ta do sita aron re tum phan ka tharli nangi polam nang lilu plotang te alang tum aporo di pen amuni ravi ipor lo athema dake tangkalong le dei ke dake khe ka charai ko malam pinake khe ka charai ko ba ning hang he annam nangi tangka nangi la am silang itu ke claim je ning hang eviction aphan litum tuning rilo plotang te nang thak ji bang ke ni tumari denge force away police force dorte sita dharna dono plotang te dake suri police force ta kira hin si kup krai plotang ke le ji phan bang ke armu do la pen aport tu sita eviction ke claim ji phan ka tharli ji phan bang ke police force bang dorte plotang te amut pia bang ke eviction ke claim ji phan bang ke aning hang he jola bang sini to hin pen bang ke char tam koman ne phan ke ther ji phan plotang te police army bang ke SP DC bang ke nili reading sidu mane phan ke ther ji phan plotang te sita eviction alam nang le lo plotang te police bang ke nili deng ade CM tulira roha ke hai apu be si klim amu be si klim no la so lam ma tum charju me lam do ko la bang ke tula si non ethe pinitum ka chesong asong jali na tum pen kapek lang kang tung rara phanda si ga chuning rito la bang so cha tai pen ka chesong bang pleng plerek chunche rek lo plotang te rada long pen lam thine choni bang ke ka chesong dun ali avelo chok chi chi ge li ke ka chesong ki dun ali avelo kali la ka chesong ki chunche ake mang ke pleng ple posi ni ge kang thunang pokente aka chesong chun ber plotang te ake mang pleng de lo plotang ne ka chesong ye kenang se vedelo lasi ka chesong ake mang pleng ple rega posi ining ke kang nang po ining ke pung nang po an so se ka chesong nang polito la pen la so sarkar aphan ke damtang da ili tum si ing vai thule thor lo gente alang li tu apali tum chesong se te jok jelo laki ili tum si ka pang ni lo gente ili tum ka terek jia abar satana aponang li lo ke damtang akili ke hutai li tum patot rup ang hoi pen terek pote tum nong abar sainang li lo sita ili tum si kang mai lo gente non alang li tum phale chesong se te tum bang ke lake ka pre ke to bar belo ong dung tum kaning je bang ke la so sarkar ke claim klelo ache song le belo kopi nonte non gan ni prong tum phan ke la ning kan pho bang ke la pu pho phereng me si tum padonang po mante eviction claim kle ka tharne sai ang deng claim kle rada ke ma putha claim kle de sita ili tum bang ke de chang prong po mante lang prong po mante la ke mo pen alap le thu po ki claim kle pot rada ke mang ka pa plain kle pot si ili tum me ka che song nang po hala so lambai tum chema thaning la ba la ka che song along ke japon tum han jong bare kya le amin no ki nili tumle eviction ke claim ji gali ke nili tume ka tharli ji tum gali ke nili tumle council ang hoilong kang ni gali gente nili tum se ang hoilong kang ni son pu son te nili tum han le nang kuno nang jong non la si ke jong ta thon rodam nei pot hala thon jo si rodam nei potang de komat ari de no cha kong do ke jakong ke do ke CM tuliram rong hang ari deng long si jakong do council kachari abang pu tumari deng long si jakong do tasi hala tum se arjuna ko itum kope polo suri hini rang kora pianing kan pen PGR puta kache song non in kora trok achi tim anlo kope polo eviction kan predet ke
la eviction claim klete ta ku pe pon lo kar biang long lo penang ana song tum pe pon po huar bak dam ache thok pa pleng rang gente ku pe pon lo tum mi pu pa peng pa mi tum ke thon dam gente eviction claim klete pu pose po kar bak lama eviction claim klete pu pose tum mira pu ke pidam lo ma ka pa apeng pen lasi konat ne ile tum rat along ta isya keler bang la lo rara kemang pa pleng ple pulotang de po kar bak ne kenang velo mira pu apa peng kami pabe itu kita na kenang belu la tu masih kaca song itu la so bang ta itu maka cari bangke akan nang sotdu la si karbiang lo autonomous council pen lam kace pa jog la so apranga bangke Guwahati High Court pen la bang so long le PGR kalima kalang ma po alam patini ne tiga bangke le tu mahin pen bangke eviction bang claim tek thep pulatum lam bang to war chepek lo hala so hodi tuma hinben pudun lo hala stay order ke do tum ana phan akung bi kok ben hala stay order ka ve tuma phan anta eviction claim bom da dolang lada puta pudun lo sta eviction bang claim ke Guwahati High Court pen lam patini nang lang puning je kong pen non apisi bangke Guwahati High Court pen ta patini thuelo Guwahati High Court pen ka patini gela hello nona bangke hala bihari akhe tum kece ke biatum ni thong kep ang bong circle office along damsi alang ni tuma hin pen nili tum ke doba long leke lake PGR VGR ka lipu labang so alu ang thek bangke sipik lang dam thek nang po circle office along ni thong kep ang bong punutang te Code of Conduct ke jut ke me ni se jut lo pulutang de me chiklo kang thim chiklo e jon pen juna chiklo nonda ke jut po chiklo e jon so se apor ke damet lo sita piniar nianta kiche ke betum circle office dam pen alang litum lake PGR VGR ka li po hala bangso allo ang thega bangke piniar nianta chipek lang na ne khedel ante cepak lang thekhe pulotang te Guwahati High Court pen ki pu alam rai teng bangke la cepak lang thekhe det pulotang te alang itum chiklo jon thomang bong bangke lam rai deng si katharle asai ang deng bangke claim nang pu Guwahati High Court ke lam rai piel Guwahati High Court i pu bangke jong si hala soa ke cheke betum PGR VGR along le pu cepak lang thekhe lage PGR VGR along le kali pu jong se paklang thekhe ang thek paklang thekhe protang te Guwahati High Court pen bangke council tum eviction le claim sila thangnat akham ke ta avelu puke klar dak ante kupie pol opinion net eviction abedet kente Guwahati High Court pen lamrai pielo yo patinia lo yo people eviction abedet ke non ke karbiang lo autonomous council kachari tum ke thangnat ta lam kachi pegi towar kachi pegi thai ke thang dabilu it hevet tuar kache pekto la bangke Guwahati High Court pen lam patini sinang pulo patini lo jutro la belo thang ta belo non ke sonni velo council tum eviction claiming tum te nomor silo la pen nomor hinie bangke CM Tuliram Ronghang ke Dr. Himonto Biswa Sharma phan ka phere Hai kaman phan kache phere a joine amat claim thekhe det unie dat lo claim thekhe det la isilo kat ini bangla ke claiming tungte karbi la pen inglong thai phan karbiang long phan raing tungte la hinie long situ no na bangke aka prek ke thangna ta towar se pek thai ga belo la se amut pielam pinidak ne tuma hen pen ka nije ponji ke la helo non ke PGR VGR ko ta kache song la bangso bipartite talk la pen tripartite talk Asama government pen council pen chetong chom la bangso akaching ki paket joy bangke pini la bangso song pen bangke tum ke khindelo chingking tung telo moe pranga bangla ke chingki pameji halale ka prek sita chingki paket joy useless talks la sona bangke tum hen pen bangke khindelo la pen no ne pranga bangke ka chesong ang deng sini tum hen pen ke sun pon pot woman tu konat
ko so por ma la bang hele tuma hin pen ching wai che than thu sin tum hin pen rat than pachini po therang ke acha tai pen